Di ste mi ekipica, šta ima? O, vidim nova lica ovdje. Jeste snalazite? Jeste imali svi onboarding? Nešto sam sam primijetio, slabo ste mi aktivni na Slacku. Šaljite fore na Slack, slobodno, nemojte se sramiti ništa. Danas svako jednu foru bar da je postao dodani svi na kanal. Ako niste, sam se javite HR-u pa ću vas on dodati. U slučaju da trebate nekog nešto pitati ovo ono, bilo koga od starije ekipe tamo, uglavnom su oni na push pauze. Odite slobodno tamo kod njih. Sam malo, alo, Tomislave. Znači ovo je sad već drugi put da me to pitaš. Dao sam ti tu promociju u Meetup jučer. Znači od tebe se očekuje da to znaš. Danas do navečer hoću da je to riješeno. Bok po bok. Ma je njega. Sad da vidim kako će on reagirati. Ekipica, vidimo se, ajde, uživajte. Može, čujemo se. Moram sam nešto bitno napraviti. Spanamo Picado, a? Znači bullseye iz prve. Headshot u glavu, kak bi se reklo. Dobro, ajde. Ekipa, ajde, vidimo se. Pa di ste vi marketing? Ekipa, ljubavi moje. Jel imamo engagementa na društvenim mrežama, a? Ček sam malo. Jel vi to objavite na TikTok? Jel mi stvarno imamo TikTok? Jel vama ovo neka Znači mi smo ozbiljna firma, bavimo se ozbiljnim poslovima i želimo da nas tako percipiraju. Od ovog trenutka objavljujemo apsolutno sve na LinkedIn, znači nikakav TikTok. Molim vas, malo se... Uozbiljiti, hvala Ivana. Ljudi, malo se uozbiljite, šta je ovo? Ovo tu, te mimove, znači Ivana, je to na LinkedInu mim? Ajde to molim te briši, dok to još stvarno netko nije vidio. Di ste ekipa? Sve smo dogovorili, ajde pa se vidimo. Marko, Bog, mogu ja, radiš? Igraš? Mogu? Hvala ti. Došao si danas u ured malo, počastim se na svojim dolaskom. Baš ti, hvala ti puno. Nije valjda razlog tvog dolaska u ured neki problem? Nije. A uzeo si slobodan dan. Uzmi ti sebi slobodno, cijeli tjedan si uzmi. Odnosno, mi ćemo tebi platiti put u Osijek, taman ima 2. i 3. 10. ti je konferencija u Osijeku u Gigi Gathering. Biće onaj govornik iz Figme, brutalna ekipa će biti, hrana, cuga riješena, kogod smije ići s tobom, uzmi si kogod hoćeš, svima ćemo platiti, pa... A ideš sad već. Nemoj nas zaboraviti! Marko, a? To je pravi senior, to je to što želim u ovoj firmi. Vidiš, Marko na svoj slobodan dan on dođe u firmu. Pala mi je jedna, znači ne samo jedna, malo sam onako razmišljao sad preko vikenda, znači brutalne ideje za software, da stavimo neke nove feature, ali nemojte samo spominjati Marko, može? Budem ja to s njim nasamo riješio ako će mi dopustiti. Sam ću s njim to. Ekipa, super je to što ste tu, vidimo se. Alo, kreativci, jel teku sokovi, ja? Vidim nova lica isto ovdje. Martino, sorry, to si ti, nisam te uopće skužio. Super ti stoji ta zelena kosa. Jel ima tko od vas možda novu tetovažu ovaj tjedan? Mirna, ti imaš? Super. Ne moraš mi pokazivati. Šta ima kod vas? Šta vi radite? Daj da vidim. Da, ja sam to više mislio onak da to bude upečatljive, da malo ipak da ima taj pop-off efekt. Zamjetljivo, ali ne nametljivo. Kako je ovo font? Malo mi je onako suh mi je nekak. Mi smo ipak komična atmosferica. Stavi mi neki drugi font, Comical Sense, ne znam, onaj Times New Romance. Tako da malo te neke izmjene mi nabacite. Doslovno ovak sve kak ste do sad napravili, ali onako totalno obrnite. I krenite iz početka. Šta je to vama, par klikova, promijenite par bojica, to ćete vi do navečer pošaljete. Ivana, super ti ova zelenjava. A kak ste? Martina? Da, super ti ova zelena kosa. Onda sad kad je svima sve jasno, vi samo obavite svoj posao, neće se ja vama uopće ništa petljati. Vidimo se.